Johanangan pasri ang hekulanga en som tumrok tiang amat ju Messiah asamo. Jerusalem kwami chokat ni jun anito I ta azami ba ha hiba hi asalomo asanga in kong anu lang hat in bia chimyen ko I ahong han ni zay antifon tunglaw kan upa po ni amahi Messiah ju asagaw di ka anhal tak tak jang jaa asahamo. Semen se lo Messiah ju arat tiga jun ko zay inda arat ka ahong han ni anhal chung lai lo. Hiba ju ko zay inda arat di ka kan dilak in kan hal fon lo anti. Jisuni piak in chung I atong piak na a jun an thong in kema ju nan kakal tak tak I kuzay inda karat ka nan kal tak tak simen silo kay ju kema nol in arami kasilo akatak tu ju ama tak tak mi ha si ama ju kan hal lo kay ni jun kan hal Zayjatiak kay ju asin in arami kasi kakha tu ju ama ka asi dia atina jun anini kle ka anzat siman selo ahong hani antle ko tak tak lo Zayjatiak tan ka aram dawri lo siman selo mizabi chung I mi tampini kan ama ju ansum I Messiah ju aratika hiba tua mi nakin hel chut nak tamdaw atwa kalmo di Kurasi mi hani kan mizabi ju bantuk in ikli in an ite ka inte jaa an ma le tangboy upapo ni kan Jisu bakle oba jun yak en beng tu balika an helhakta Semen jun tong el chung jun an sina kan ka umilay I jun nuwa jun akakha tu sina kakal lai nan kakolay semen selo nan kamulay lo zay jatiya ko umnak inak jun ni ju nan rakaw lai lo ya atin ha ju jaa juda upana ju pakat le pakat ka ko zay ada kal atim ha kan mu ko lau nak ko zay ada kal atim ha Greek mi kwa Juda mi an nak mo kal I Greek mi ju tong pia atim ha nen ka ko lai suhan se lo nen ka mu lai lo ko nak tin jun nen rakha lai lo Zayda asulam shim adu mi asingha dia an ite Bible kan wala ting mi ko pag yung sabi ko sa kelong